Begambirwa ishaza rya Ruhindano subitereko omurukiko rwo kwenda kumanya abatwire sente za PDM uko bazikozise omu bashanjiro rwanjo noho RDC araburira bebembezi ba Rutoche Town Council bwera fo muno gitwara makugihisabu mitigo w'umuntu ate mitwari 10 abakutwara ho 50 bakagira ukashangu yazitorotora mu kwezi izo sente ne sente za government kandi zice kubona zigarukwayo muteyemu imico yo kwemanya abandi bashema abandi bageze abandi bagayiga ni muzakutwara Rutoche enyuma instead of forward. Sente za PDM nizigambwa kuba zatirweho kuyamba umuntu w'inyuma bitu abahirwa ubujinanizi bwo kuzigaba bakazehindura baba bo kuziha hwe bituga ubwo waba ninye yaziha ekifubira kuba nankanaganira abandi omufeze gituturamuhe ahago kuba kaba nakiraganisa abandi y'abaramuze ba PDM hano parish chief ari kutware mitwari 15 muka umazimo umuntu yamuhereze mitwari 2 akajanga abone bake urukiko ruberuma bebembezi batari bamwe na bamwe abebyo kwirinda nabandi borekere bizubo byinjo mu za PDM noho bashabira muhwezo wa speaker kongera kucondoze bizubo ebiryo mu PDM kandi nawe aragirira ba district ati Nkuru munonga ahari tabaye nari mu abantu ba Uganda hago kwa niyo program ebire designed kuyamba umuntu waburije hasi ngude tongire mu sente biha konka ka sente ko mushaho ati mchetire uki amisho twenda kandi izine nchinji ya NRM nemwari gasiza president yaza kwenda fusiga yake kahamani nonga amakuru agagasha kwa Ben Muhozi.